Boss arangije arataha n'umujinya shabo Pagaso biteguye kujya kumuhiga yababwiye ngo bafunge club bajye guhiga they are going for hunting 50,000 apiece and 50,000 more to the man who kills him. Ibihumbi 50 kuri buri umwe ibindi 50 birongerwa undi muntu uri mu mwinyiciri. Accept this money. You're in till it's over. Nemera ya mafaranga hanyuma ibintu byose birangiye. Bagiye guhiga nde Francasso. Where's Quentin? Oh, well. Quentin ari. He's wrapped up in something. Kana kabarabaza. What's there? His mother's gone. Mama yagiye. Hey, took the train. Yafashe gari ya moshi. Kumbe nyina wakana yaciyeho kari. Number 2. Frank Castle is dead. Frank Castle yarapfuye. He died with his family. Umwaka. Number 3. Gatatu. In certain extreme situations. Ndi mu bihe bikomeye. In order to shame its inadequacy. Kugira ngo bihure nuko ibihe bikomeye. Ngomba guhindura amazina. To pursue natural justice. Kugira ngo ngeze ukuri kuba kuri aba gukeneye n'ubutabera. Revenge is not a valid motive, it's an emotional response. Ukwihorera ntabwo ari ukwihorera iyo ugiye guhangana nabo muhanganye. No. Kwihorera nukujya kureba abantu bakwiciye batuje nawe ukabica. Ndacyayigana n'abamiga. Punishment. Ubu ntabwo ndi umuntu ugiye kwihorera ahubwo ndi umuhani. I'm the punisher. Call me the punisher. Mwenyito umuhani. Hano ufite urusura rubisha wajya ni Didi. Batarasohoka ngo bajye kumuhiga. Dore imisego ahantu hose. Urugo yararuteye ye. Misego arabasegura. Wibeshya akajya mu modoka nakazi ki. Ninyo bakayinje ku ngufu. Ngo bamwite umuhaniye. Ntabwo ari uwihorera. Arabaza call me the punisher. Oh! Ibihumbi 50 bose hanyuma ibindi 50 kumwica kumbaje kubamara n'utwo dufaranga bafite tw'intagwira bagendana boss John Travolta kumbe hari boss yatumye kubikoresha baramuzamurira icyo kunywa mbere ko bajya guhiga. Boss icyo kunywa champagne bayifunguriye mu kinuza bayikuramo. Kumbe munsi ya champagne ari mu rusasu. Barafungura. Munsi ya champagne dore cyariyo. Pagase hafi gushiriraho. Yinjirayo. Punisher. Muhani. Ya nawe baramuka bavubavu. Kumbe boss napfuye. Katurori.
boss arazingura akaboko ku mugongo akaboko bagahuza n'akabuno n'icyuma mu kanwa iminwa nayo irahura buriya gupfa rero biratandukana yewe data we nimbe n'abandi bafite uko bapfuye ariko uzi gufata akaboko n'akabuno bakabidoda akaboko n'akabuno indukira hey eguma yapfuye abimize boss Punisher. Boss yirutse asiga urwana rwe ikimeza cyamuryamyeho akaboko hano ntigashobora gutambuka hakuno ikimeza cyamufashe yegezayo akabondo ugomba uracyari muto ugomba kugira icyo ukora ugashobora kugira icyo ugeraho aka gasasu ntabwo karemereye icyo uri bukore ni ukugaterura nuramuka umanuye ukuboko karaturika fata gutya nkwereke afata akagozi agahambira hejuru uramutse urekuye akagozi kakavamo niyo pini kiraturika ngaho komeza wihangane nk'ije urabeho hariya wafata amanota gaye wewe ntabwo wansiga gutya we ntabwo wansiga gutya ndakwinginze bamwicira umugore ntabwo umugore yarabinginze biranga baragonga boss Howard Saint took everything from me. wanyambuye byose You killed my son. nawe wishe umwana wanje inyuma yumva biraturitse Both. ni bombi babiri ntabwo nishe umwe both of them na boss hasi Made you kill your best friend. wishe n'inshuti yawe wowe ubwawe Made you kill your wife. ndetse wica n'umugore wawe ari ubagambaniye boss yari atararira nibwo akirira banamurashe ntiyarira yaje ntabwo byagarukiye aho afata uruguru asa nk'ufungurura ibifuka by'ibirayi da azana ku modoka boss narapfa atega igisasu arangije rima arayirekurira amanuka itezeho n'igisasu ayiwe ako mwana wanjye kurimo kunyica nabi ukajya ngo hari urupfu ruruta urundi hano hose yari yahateze urugo rwa boss n'utumodoka duparika twose yari yaduteze boss araca umuriro hagati kuriya waracyakururwa ushyuwe bwonyine ariko se koko kunyishe nabi koko the Punisher uhana we uhaniyi boss nguri yagiye arimo gushya kongoka yarahana mister masaha bwaricumye filime ubu ntirarangirana uzi ko itarabasha
nk'ibi hari ukuntu bimbabaza cyane gasanga udufaranga mwatanze ni ubusurira buraho gusa ngo yagarutse hakuno arabanza ngo akayoga isuka amabanzi basa nabo bashize isuka unywa kwe uramurya kandi shaburi umusinzi yibutse ibya kera biramurya cyane kurushaho sasa urugiyemo n'abaritamika pfuye gutya namwita ikigwari igihe simbabeshya agiye kwiha yibuka umugore we arimo kumupepera mugabo wa ntuzaza aho turi ni habi barimo kudutera ibinyundo wajya ngo turabajura mu kuzimu abasiramu ngo bemera ngo iyo upfuye ugapfira mu byaha ugerayo usanganirwa n'ibintu by'ibinyundo bya muntu bimwe n'amabuye mugabo wabaye yarose umugore amusezera amenya ko ipfiriye atari heza yari agiye kwituritsa agira n'ubwoba imbunda igiye kurasa kwinukara iramunukiye saso ryanutse kuzimu kwahumuye we tuzaza mu mwuka rimwe yanze kuririmbira mukambare gutya urakwirasa maze ukisanga mu kuzimu ubwo yari agiye kugenda arimo kuva habona babaturanye good memories can save your life wavuze ukuri intekerezo nziza zatuma umuntu abaho hanyuma uze gusuzuma mu kabati check in the hari ibyo nabasigiyemo hanyuma nanjye mfite ibyo gukora umugabo yafashe inzira aragenda abaturanyi hari icyo basigiye mu kabati which section obituaries ugiye gukora muhe muryango w'abahani abakora ibyaha mwese muraje muhore ruva gusenya ndavuga urupfu mu gihe abandi bari bakimwivuriraga ko bwarakabwiye ngo baze gusuzuma mu kabati hari ibyaha basigiyemo Saidi niwe wabanje kuvayo afite indashawe igitayi wajya wone do tari bukatwa rugenda ruhirimanga sha buri ibintu binini birakapfa gusa igenda bihirimanga yuko kirimo hano nta kirimo bigenda bihirimanga ukajya n'ibigunguru do yaho kashwa nta kirimo da umugongo urangana nk'akabuno kangana nk'amaguru kibe kiraho cy'uruti wajya mu mujugujugu ibintu binini we murakapfa gusa Saida atarimo ariko niba ari atari muri iyi nzu arakapfa nawe akicwa n'uburoro bw'inkoko kubwo yarafunguye basanga harimo amafaranga agabye mu bice bitatu babaturanye uko ari batatu bagiye kwiberaho filime nayo amasabure icumye mu birangiye nta wavuga ngo yanga aratwibye babone amafaranga yanyu yavuyemo kare muri no mu nyongezo killers, rapists, psychos, sadists. You'll come to know me well. Frank Castle is dead. Call me the Punisher. Abafata ku ngufu, abajura, abicanyi. Frank Castle yarapfuye ngo nge munyite Punisher w'umuhani. Nuko yababwiye ngo arajaje kubashaka bantu bamatimba n'igahanga na Nyakariro zaremera mu migina aho ngaho azabamara. Nuko kagenze nakoze kuzikurikira ntuyicikwe turacyakomeza hanyuma kandi nababwiye nubona filime poster itanditseho Yanga Sankara na Junior banditseho gusa ngo zisobanuye mu Kinyarwanda nimukemera ibyinshi n'ibipirate uragaza neza kuri channel agasobanuye challenge y'abana n'umunyarwenya Black ubusenzi mabuzi yashwanyuka ni wifuze guklika kuri indi channel kandi subscribe share naga comment